Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kadubak kabalalong kekenhuan hakaliang jungki kenthei menyuara ya kenam ladu hakajing ya kun final hakalempung match perang Khasi League basketball tournament Arjar Arpulai balapelong dak Khasi Students Union Maulai Circle haka arpau tarik urempang Arjar Arpulai dak bapeliam no ya kedubak si katba hakaliang jungki senrang kekenhuan yelak kai jiau pedeng kalayora ya kenam ladu dak bapeliam no ya ke SYM ya kini kelempung ilak kai lapan ha perdadu Vice President Berim jong ke KSU Sengkemi uba Dani M Kriam ubalong kum kongsan haringkat ke jing sakhilang jong usamla rabbor lang nongrum ubalong General Secretary jong ke KSU Maulai Circle usamla Eric Nongkenri ubalong Assistant General Secretary jong ke KSU Central Executive Council bat kiwi
Jongi manpet ya kecing ilek kai cupi mentan kalau kecing ilek kai ke ba biang bor ba kedan lagi sap ki bekerpang ki bau blay nombok nong tau masai hak yang ini pa cupi anum keren jrong rai ngashkan ini kenden ba lai mesim ya ki para jonga ki hebret ki yang lang ni ki balai dan mentam ne ba na ai ku blay kerpang ya tim na po saya olong lado mata na kecing ilek kai bat kumjuru ya kai swayam na scientist ku kepala banyak kuntengnya lesnya bok kendet nama di poin dua berada plat kapa ya pera do kata ta kalau ke kapa internet kecing ilek kai kapa pensu tanat yang ini ban ikin di papet nang ni ban isisha bagi kun kari kidon ya kasam kapa kiwe pat ki zat beliau ni kiwe pat ijala ban ni kiwe pat kiri kidon anum keren penjerong andai ngas pembunong kum ni ba shim ya kecing ilek akai hakno no ko feel akan no ka kecing ilek akai ka pidan pelong ika kecing ilek akai ka long serious agi por sungi kecing ilek akai sports ang ni kali sungi ka long shui ilek akai bat pulpor kasi sajan kasi syuti dan rai mentah kalak bak shim maka kecing ilek akai sports shim ka seriously makan dai kala banwanra ya ka makan nongkum ko profession ni papin lapan kampai dah kini kecing ilek akai haki por sungi boydang ialah mereka isu ila perlu shibun ba kisamla ki office la kalau office sarkar ke Meghalaya lani ki office sarkar brang ki bagi la thongkam ikna kasi ikna na kani bi jongi pagyo kam hak ki office leng ba sports kota badangan makanya kecing ilek akai jong piru kanya lam syata lada bilong serius apa dah kecing tenju jong kipor ki bomenta apa ki bun ikna samla amdan syu bai lam neki ladna ke isu ba katu kan ningot kisang halang katu kan diteli sang halang ngai ba amdan syu kecing punslur nag na no baliang apa dah kecing tenju jong kipor apa ki bun ikun samla jongi kilangop ki jing di pembuat ba khantam kecing kenrai kecing di drog sakit gigi kia di pemerintah belum syarkai siapa falam. Ngaget, bapin long serius kita kam rekat gigi puli gigi sampai makan long kalah man kamai cakpo nama tak gigi mencapai. Ngaget sekarang bagi beberapa jela kantam kom Manipur dan itu lada dapat Manipur bani lasa kawai hotel balik jan bakoi Australia. Ila poi menit bak gigi kan oi tiak kami dan sahaja kalau kendir anak perkat bagi di isim lagi kita kau lah kata kita bersawa di hotel habdu bagi miok sebentar kalau kau di waiter bagi tak kerja sawa kata uang pet yang kanyit sedian dan nombor kalau kemat juga kibil akai kata stadium tidak kembali san hajar ngotam lala kesengil akai don ikilan net kita beli football kita beli hoki balik ke Manipur kalau kumni kalau mentah akan yang sports kayak lam nak kemat kami por India nganget maka dia kecil pun por ke jongki bersuatu makan cingil akai sports kam dia isu tangga cingil akai berpernya kecingil akai sports kada kecing kada bentak kawan yang lam lagi berpilihan lagi bagi nyok kami ojam bagainya itu ibi kecing syak nong kini Hapo railway team kababat lagi
ya ki title ki babun hang ni pok India la piong ka athletics na ka basketball na bagi babun ki ki jingla kai sports ki Manipur ki represent ka head to contingent ka ding joki di spangut ki la yo ka apa railway bat baki kalong kalenti kom tam ki le kai re ki long kalenti ka baki yo pan kamai sekapo ki la so tu shitai ba hakasi kerdo kam kapor ba matale ki kam sarkar kalakut lapoi ke bantah bomna syuk ke sarkar lani ke sarkar dan ke sarkar Meghalaya panai kam ki ikna ki sama jungi ki bantah babon hai bantah ki babon kilia andre kani kade kalat lenti kani kade stang kani kalat lenti ngai pada ki babon kam ki kun sama bagian thai khamat sports ke sarkar jungi kam tam ni po Meghalaya so de aran manitu Kabli tak ni sarkar kepala lagi babun di sarkar bah khamat lu kim pai khamat shiki khun samla ban krishan lagi hakorkom kapadai banyalam nanti hakorkom kapadai ni petang ki sakai dia kai ni petang ki hakorkom ki infrastructure lani ka cepat shlut ki khun samla kamdan ka scholarship ko beti kena nama ta ki kena dua lekai sports kamdan ki infrastructure nama ta joki kamdan ka cepat persan mesin kamdan ka cepat nanti si kani sarkar bawan mentah si kesin bentong do ba nama nalor kiwei pat kiseng nalor kiwei pat kisamla ki balai mi susurok pandra lama lestang keseng jo kinong ilakai sports ka pandra lama yong surok nyuma kamper ngai kublei ya ka isu ba ka penedau na ka por ban kentil kisamla haki babun ki liang kamtam ka liang jok sports kita sudah banakane ya kata piong ke cricket kasilik badminton sakane ke match frank basketball kasilik tournament jong news nam dia habangai persang bani selok ikna akibat penyanyi ke isu orang bani dikat iki kasilik asoko maka jengmu jong ke isu kolong ini perang ini petikna syua mengila banele para mengila ban penmi kirang kesai kirang ele agak ke sports kenang mengila banyak compete bagi wepan mengila ilat ki wepan nak mengilong syua mengiha khmat kade ka benta ka ba komsan kene ka paklian panyalam pentiliti ki kon sama jogi hakalian sports baga kermen scam maka KSU hiborok kawai bakumju mau circle baga nangla pentiliti panyalam ban sando ki kon sama jogi hakane kalian alam palang ka to Ustaz alang ka to alang envelope
Jati.